so afa mai la fa mai oile kong pa ki ngo fa mai I lem pa ngai yo ke au la I ba nga le wa nga le ba ngu ya ole yo la ki le la pile ko ya le la hoila sama sangi na ele bayangi air conditioner pa o ka holang fa air pa le wala pa ule ya kulang fa penga lo pyo iyo o le wa tawalunga tonu wa I lau sau no ngale le tau fa to ila utala pantai wala ngole la tau fai lo ko ku ilunga e malu si fale so tinai sa vai la nga wale pana tu ila lono iyo se la utala cash power ai pena le dua ya so ai yo le ya tawalunga mai ona le tantai mi isi au fa tala noanga so mai ai fa vetai o le wa te tala le taafi le ne yaso ma fa manino ni si o mainga ia te volunga mai sau no fai wala ka kiar ka paluka wala ngata tu tala no fo il va yaso fo ya fa tai le lava mo le no ne yaso e fa malu lu ko ma malu tato no pe fa pe wo ye se amatala no po I le tau tamali I fa longo po tu langa fa pena ye fa malu lu ya ye no le ai na ya o tau mapainga la vai na yang pen fa mama ina yang mama ta ku tau ya e mo molia po ile fa tai lo tionga mo sia no en vayon tu mai ya tau ni nei vayon fa mama po ya pitola o lo painga ma lo ye ni ya e molia tu fa tai le la va mali ya e mai po ya ele malo po yo o le tanto atu o pai na ba o mai le pasa longa ne yaso ai ta to te lo I vai yaso o sao le vai yaso asau ya mani te le pasa o tanga ne ya pia tai ia mo le tfo le nga fa malo mo nga fa te tele lo fio ka minister ono o lo tai mi wo fa vanga ia le manan tu ai le tunu tele bo ta o so le ngongo masia nai ai le ne yaso awa pe yo le tala fa so o le tautai ai o le soifuanga malama o se soifuanga le leima soifuanga umilea a malama se mea o ka fo yo sa mo se tunu e fa malia ngofie ai aka ko ngumi malu o tangtang uma enga ia fa mai ka miki ma ko se vai nga o mea nga wa me o yo le ia fa mun nga le tu fa malo longa lo soifua me se fo ainga lo fa tu ka peneta mo fa nga malo mtato uma sa mo ta pa il vai so fo le nga le yo le tua ya soifua ia mai manuia ya fa soifua ia tai Malolo no sa isa moa malole fa toa malo fo ile lava papale o lea ua tu umuliantu ia mato italiu leu to ilona no fuanga ia le sa fo lau le fionga ile minister ia le minister o pisinisi mala manuia maleipa au te lo fo ia uia tasi le nei o fa matua o minister wala nga o lea ua ile tamau ainga fo so tanto ma fa tautai ia ma vai tunuina tulanga ile tamau ainga o se tatou watu nu ia manatu nga ko se tu lava le tatou fa lo ilo lea e tasi ia ona o fa sanga dulele fa talanoa o lea ua mamalu mai wa pale mai le sa o le tatou lau wale Autalavou Katoliko Aukilani Samoa o lato youth e le fa mo tele o le fa tala ula tuai ia nei yalo matato fa na o le Autalavou ia awale fa mo tele o lo manei mo le so a sau the weekend ele tanto tu pui mai al tato fa lo le Tua ma au nanga mo tau sa mo service station le to nai ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisio ma tau au nanga ese ai le ngata foile ma tau te sia ke ina fo ila ta vale Siapa lah yang voice wow mau lah utapan. Afai po vai pa olosa. Awala te pon matu te siapa lah yang voice mau lah utapan. Molo no posila fia. Mua tapela uta vale pe out. Lua
tapela o telefoni i tai me utu ina ilo ta vale ma le vaenga mulu mulu mana tua fo e matua i fasaina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe Ota Samoa ole mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa Aftaila fia mai we'll see you again God bless Joy whaafataru whaatumu whaafele ia tu Samoa i lau whaasausaunga le nei vai ngau lea fiafi ina ua tantonu lava le jula e ono whaamalulua tu foi ia isia mātou vaenga mātou laulau le ua pale mai lungo le tātou sum ia ono le tūlanga sa tūlanga mai le tātou whaatana noanga i le toe kuata i le ono ia ai o tau sila fia foi ia o whaatana noanga palangi pe ia ai leanga wa se e foi le whaafonga mamantana no fore mai moa le tunu ia au tara telefonu mai ni si o tūlanga o loo tutupu si o tātou o tunu. Ia ui o lea. Ia whaamalo lava le lava papale, manatu Samoa se o whaasanga e whaafeiloa i lunga o le tātou proklame. E iei le whaamoe moe le tātou Malaeola. I o e Katoliko, ia a meso le Autalavou le lava fo i tū whaatasi Aukilani Samoa. Ia lea la ua pale mai lunga o le tātou wa whaataranoanga i le nei vaenga o lea o auli po le fiafi fo. Ia ale sunga i le taitaifono le lantou laulau o le Autalavou le whetalenga ia musui a inga tapu. Ia e meise fo i o le lantou laulau o a lii matamaitai ia o Autalavou lava fo i po ta iulu mataitai o Autalavou. Ia ale Malaeola Katoliko i Aukilani Samoa tu whaatasi ma i lantou umalava. Le ua pale mai lunga. Awar wha moe tele. O le tui o lea tau la mua i mai filo i lantou. Ia mo le weekend. E le o le weekend lea i vea sole nei. A o lona so lua se fulu ma le ono ma le lua su ma le fitu. Mela lea. Whawhelo ia tui lau vitalainga musu. Ia leanga o le tama e te tausia. Le o lo tui matangi olo a wasa moa i le tātou whainga malo. Alafa tuna o le maua whale upolu o le launga le ainga sa le valasi. O le ainga pa ia. Wale fio o sa whapito. Ia le fio ia o le sana tau moalasi si tanganta malatu ainga sa si tanganta malu tau vaana tau moalasi whainga malo. Ma malu maia li maua whale upolu. Ia ma to o le tui antua ma le whale antua. Whaatano whantu i lau vitalainga musu. Ia ma le tau au vaa i le ni vaenga o le afiafi. Ia. Taitele lava i lau tō wha Asiata, mo le awa nota ua, i lau ngā pātia, ma lau whitaitunga, ma tō te wha peatu, Tautai ae, ma lo le tau atai, ma lo le lava pale, ia ai ona o le tātou awanoa, ia ma le tātou taimi, o le avele leo wha tau wa o musu e whaima whong tau muli moli, le fionga ia muli anga tele sau so o tano ai, o le taitai whono leo le Autalavou wawao, le kālesia Katoliko sa mo i Aukilani. Ia tainane fo i leo le fio le tamafa le anganga le fionga ia pātele Josefa. Ia o le tamafa le anganga le kālesia au i Aukilani nei. Ia tainane fo i le fionga ia afuamua o le taitai fono au le nofa au lotu e luas fulma le wha. Le kālesia Katoliko i Aukilani mātou teo whalofa atu ma whaata alofa atu. Fita whaafonga ma le fita tāpua i o le tātou atunuu. I ona tūlanga whaalupilupe ina e eile anganga. Ia o le anu atu tau sā mau tau whainga. Ia i tūlatia ma tūlatoa o la tū tausia. O la tū ana vatausi. Ia e la witi alo filima a musu i ainga. E le ngā whatau lima ina i sa mātu whaamatalanga. E whaaftai tele lava mo le nei a wano tā ua. Ia i lau tō whaal vai tīmal vai malai. Ia e pui a wasa mo i leoi. Ia ma upufo i le ala taua. Ma lor soifua manuia. Ia, tati tau whai whaantalofa mau fofo ta i le anga le lei ma le ta pausili o le tātou matai i le langi. E ui aina le mawhai ono tātou lulu lima ma lulu a ao, ia mau tātou mulu au foi.
Ia ai ave io upenga ta failangi ma vano fa bene ia ma fai io no fa pe antu o fio mai ma tala mai o au maliu mai ma malu mai lungo le tanto to tai ai fa tai fo o le e to le fa manu yang o le prokalami le to ye se man salo salo le loto le anga le ainga sa le vala si ia e te si le fio le ta ainga tau si fa tasi ia ale fio ngai le tam le tamaita ina ma vai na ia i tupu lo ngafa a fio mai ma tala mai au maliu mai lo to fa ma to o va ia pa mai lo le lupe moa o le a o vantu lava i lo fitalenga musu e te tanga lo tusi mai le ang o le to tele le tanto peno ma tu langa uma fa pena ia ai la fa fisili atu ai se lava wa tilia lualu ai le to fa ma le utanga e me se fo yo fina ngalo tanto Autalavou o lo tele lava isi tu winga o lo fa ia le taimi le nei me se fo le meka vax fa to mai atu nei ai se lava wa tilia lualu ai ma no ta i le fa utanga ina ia au mai le tātou Autalavou ina ia longo puia li ma te talo le mamalu lau tele o Autalavou o le tātou watu Aukilani. Ia vaftai, mo le whaafisili, masalo staimi ona saunole o nisi fo i usui ua matu whaatasi lungo o le nei upenga te whailang. Ia masalo o le fisili lava la e tali lava le tangata i le nei fisili. E au pe ona fisili le tangata po le asa ta mea e au na fai le olo o fea ngai le atunuu i le pepesi fo i o le whaamai. Ia e fisili lava i le tangata ia o le asa ta au ngā o le asa ta mea mawhai o na fai e fisosoani atu ai i le pui puinga ia ona i o tātu tua a ia maise fo i o le tupulanga lalvao ma le whana witi. Ia maise lava i le whana witi. Le mawhai ona whai o la tutui pui pui. Ia e pei o le whana witi o le apalasi ia le mamafa o nei tūlanga. Ia pe au o nei ona sosolo le whaamai ma pesi le whaamai. Ona o tūlanga lava e le mawhai ona whai o la tutui pui pui. Ia ai masalo o le atu pe le avanoa i nai o tia uso ma nai o tua whaafine nei. Ia ona o so la tu fina ngalo e fia whaali e fo i tu sai mal wha moe o lo manei ma le ngang whaalo alo Asiata. I think I can see, I'm just trying to put the name into a phase right here in front of me so I can see Malaeola Faele Palo. I think I can also see Bronson Tamafai Ngase Yuli, as well as Lumina Emani, if I'm correct. So what does this upcoming event mean to you and to all the youth of our region in Auckland? Can you just share with us some thoughts, please? Yeah, Manol Soifua, Asiata, Facility. I think in terms of maybe Matalawa, Lavasa, and Luminga will be able to help answer your question. I just want to go off the previous question that was asked. Mafao popo ile maka upulenga polifingalo fo ia amusu. I think in terms of the numbers, usa akako kilo i whaingo mela ia o kangaka ele o whaingi au lako pui. E ko se fulu ma lima afe, 35,000 kangaka ia i counties Manukau alone, that we need to get vaccinated o ngā whaako a reach ai leo le ivas fulu pasengi. And so counties Manukau lea fia ia maangele, yeah, and a lot of the suburbs lea kelenga ngofo mapapa au ia kako kangaka Pasifika. A kongo o le sekasi leo o mafuanga, wa laionga ku lai Malaeola. Lango Malaeola foi o sekasi foi o hubs e kele inga whaonga e kangaka o Pasifika. Ia e maise lava i ngai kangaka i ngai i mangele. So our little contribution, I think, to getting that 35,000 to reach our 90% is for us to hold this vaccination event. But I'm sure I'm thankful so maia lo minga la vasa ma Malaeola.
Malengang whaaloan. Malo Fa'atai, Bronson, you are the Pacifica Youth United Tupulanga Samoa as well. Apologies to Lavasa. You know, I was trying to, I didn't want to make a mistake, which is which, because on the photo that I was given by Fiunga Mulianga Tele, you guys look the same anyways, all good looking, beautiful young people. But yeah, if you'd like to add Lumina and Lavasa with what Bronson's already started, please. Whawhetai lava mo lava noa. Ia, e whai, e vea o whai masu i maa ua nei. E whasoa toini langona e BLU Fesili wa toina mai lo fionga. Just in terms of the question, I think it's important for us young people to drive these vaccination sites because, you know, we are the ones who best understand our generation at this time. It's a very challenging time, not only for us, but for everyone across the country. And, you know, organizing vaccination sites from a youth perspective, we think is best to target those who are unvaccinated. It's also seen through data that it is the tupulanga who have the high percentage in being unvaccinated. So it's, you know, it's the only way for us to get them to come is if us tupulanga were the ones behind the vaccination. So vaccination so that it kind of encourages them to come through as well. And I think it's important, if we say 90% first dose, pole second dose, pe kasia pe lua se lau, alawa ia se mako sao I meia kau vaccinations. And I think, wawanga singa mga ko maua ngai whaftai lava. Wow, that was pretty solid. You know, malo lava whaftai tele, you know, langona fia loto. Because, you know, let me tell you something. I was strongly involved with the MegaVax that was just happening last weekend. I was one of the MCs and people that were involved, including other medias. And that was what I was looking for, was the involvement of our youth. Now, I've seen, because there were 9 Pacific Island nations combining in that last Meka event. Tongan, I saw a lot of youth, even Tokelauans, Fiji, Niueans, Rotuma. But we were trying to eyeing on our Samoan youth. But it's an honor to actually have all of you coming in unity together and make this happen, because I agree with you, Lavasa as well as Bronson, Maletofa Yamusu. That the highest number of unvaccinated people overall are from the youth. Matalaola, would you like to add anything on what's being said, please? Talo falava malo so woman wemele langi mama timely avanoa nei. Yeah, I mean, I would just like to put my strength behind what my brothers and my sisters have said. I think it's important that what Musa was saying, that you know, it's important to give our tupulanga a sense of duty and a sense of tautua to their community around them. And, you know, we've seen through human civil rights movements and climate change the power of these social movements, and that the youth aren't just, you know, these passive people who just follow what their parents say, that we do have the power to take that responsibility upon ourselves to lead our communities and be the leaders within our groups. So it's been amazing building the connections and the networks, and that's why our church Aukilani are important, because those networks are already established within our community. So it's great having our Malaeola tapping into that network to try and bring our people in, because it saves us having to go out and, you know, trying to get more people, because all you need to do is go to our leaders that are already there, and then they can be the ones who can proliferate the event and also support everybody else, because this goes beyond vaccination. It's about overall well-being, it's about mental health, and also food security for our people. So I think what's great about COVID-19 is that we can celebrate the friendships and the connections that we're building through these events, and yeah, it's something that we can actually celebrate at this time. Wow, amazing. I love her. Thanks, Matalaola. Musu. Olea le tūlanga tāua o le Malaeola.
Ne o whaongaina le suafa Malaeola le angai tasi lea poutu po le puna vai a mata o le Katoliko me se foi o le ololofi ai totonu o New Zealand nei ua leva. Malaeola tasi le nei o palisi matua foi totonu o New Zealand antoa ma Aukilani. O le ale whaataua le Malaeola me se o le tau anava o lo tu lei maunai ia ile to tele o le Autalavou o lo faatala le o lo faata anta la fonga ia wai pio le kelo le Autalavou le tate vai e post o le lunga tu la fo eva mai umalola kui pengi o falling o se sompi ia manei vai nga fa a o lo sunga fo yo le faia onga faatalo faatu lo sunga le faia onga tu te pa u ia te ile ngana Samoa o le ase faato fala inga ma se fa utanga la ua petala inga ile vai liulea Tautai, vaneale, o ngā lafo Asiata. O se mita ia te ulava ia, o lo ua o langa tupu e tutonu o le ekalesia. E le pei o isi ekalesia fo li whaitaitainga ma o te tautala ma le whaitete o na o tūlanga fo i o ekalesia. Ai pei la o le ekalesia metotisi, e le tasi se sinoti, o tūlanga fo i o le ekalesia e ka sa e tele ona pulenga ai pe la o le ekalesia Katoliko sa mo i Aukilani e tasi lava i alona sinoti e tasi lona puleanga ma e whaaftai le tua ona o le soifu tautua fo i o nai tua a o lo ua lango mautia sa wa e se tō wha e whau se maota e sulu i tupulanga o le ekalesia. Ia le lau tupu mai ia nei whaafitauli ma nei tūlanga whaingatā ua pepesil whaamai. Ia lea fo i wato e se manatu i le Autalavou, ia mai se fo i se whato whala inga fo i le whionga ia pātele ma le ekalesia o e te tau ona tutu whaatasi e o tātou tangata. A whape i se pito la au e mawhai ona tau amo e le ekalesia Katoliko. Ia leu au mai e le tua le lau. Ia o le ua mātou tali fo i le lui tau. Ia ai ui lea pita iani. E le wha moe so mātou i loa, po so mātou malama, po so mātou malosi. E iei le talitonunga o le malosi anga o le nei wha moe, o le tutu wha atasi o tātou ekalesia. Malama, e le na o le ekalesia Katoliko. O tātou tangata, o atu motu uma o le Pasifika, o tātou ekalesia. O le tātou malosi anga lea, o le tutu wha atasi. Our strength is not in the individual. Our strength comes from the collective. And I think that's the push from Patele and also Malaeola as a community, that we all come to play a part and be a part of the process. Whether it's something small, whether it's just sharing the pamphlet, or whether you are there at the vaccination station running the show, every bit counts. And it counts to the bigger picture. And I think that's the message from Patele and Afuamua and the Ekalesia, that we all stand together to fight this. Maleangang whaalot. Wow, whaaftai lau vitalinga musu. Now, I'll give it to your team. When, what time? Obviously, everybody pretty much know where Malaeola is, what time. Are there any little gift incentives or whatsoever, that we can contribute to people? It's not a paying of coming or, a token of appreciations. Can you just let us know, and everyone's listening, what time and how long it's going to run through? Please, Musu Malev Tovang. Pastor, do you want to jump in? Ia langa leo fai mai ala kai kai o Bronson o Kisawa. Yeah. Olmarco event. Our event is on the 27th of November. From 9 a.m. to 5 p.m. Whaatino lea I Malaeola, 16 Wakari Place in Mangele. And yes, e maua le tau I lo suwatu, ai ole ale whaalawina atu ke wa whaalawa, ai le iai se mea. But e iai lava le mea alofa pea e suwatu. And yeah, I think it's just 9 a.m. to 5 p.m. 27th of November at the Malaeola Community Centre. Thank you. Bronson, would you like to add on? And Mata, before we conclude it with Musu?
Yeah, the details are out there, but I mean, we all know now that these youth events and the events that are driven by the youth are definitely the events that you want to go to, because we have our own vibe. We bring our own energy to the vaccination events. So come and be part of it all. Bring your whole family, bring your neighbor, your friends, anyone. And you will be gifted. And I think you'll feel that you have truly played a role within your community afterwards. Whawhai lava. Malo whawhai. Yeah, musu. Because I know this is just the first time for you guys to come on my show. So we do have another one on Thursday, right after my another minister show. But any final words, Musu, for today, please? Whawhai. Masalo ele whaumias whamtalanga pauleanganga o mātou nei. Ia, o whanau e whaasino ia te utau sa moa le atunu pele. E lea o ia lau puata ma whai ngāpea o ia le matapia le mānaia o le anganga mawalungo le nei aso ma le whaamoe moe. Na o le taulongolongo. E taulongolongo ma valu sia fo ia o le whau i o tau finangalo. Tātou ngālu loe whaatas. Tātou tutu whaatas. E mo mia lo utou langolango sua ma lo utou fisosoa ni fo'i. Ia leanga e leo se mea whaingo fie a tātou tuu ni upu whaingo fie o le tātou te tilo le soifua Malaeola. Life is precious and we all need to be part of the process to make sure that we can save lives during this difficult time. Ia e tawalunga tuwaisa mātou whaamatalanga na o le ngango le whaaftai tele lava i lautou Asiata. Ia mai se fo'i o le polkalami o le Tautai iae, ia mai se fo'i o le matanga luenga o le Moana TV. Ono o le amana i o so mātou talo sa ngātu o maua ile nei lao e tātou te mafutai le upenga ta whailangi, whaaftai tele lava. Au la mātou te talo, ia awane i ngau ia le ati pe solo le fue. Maua pele upenga la unga Asiata, e le tau whaailo ia au ngā luenga o lo whai, e le ngata i tutono o le matanga luenga o le Moana TV, ia mai se fo'i o le tau mawhai fo i whaasolo a tātou tui pui ma tūlanga fo i pui puinga o tātou tangata. Ua lau i loa ma ua lau vivilu fo ia lau tau tua i tonu o le tātou atunu. We want to be where you are. You are leading by example and we want to follow suit. Au le ngangana na o le whaaftai ma le mātou te talo. Ia le anga leo le tua. Ia mai se fo i le whautua te talo le tina pa ia. Sanga whaamanuia i au whaivalo whilima. Ia mai se fo i o le tāpua inga o si o tātou atunu. Ia le anga leo le tua. So i fua mai i manuia. Malo whaavitai. Ia tātou le mai moa. Io ai roa lai fia le whautanga. Io mai se fo alo ma whanau tu lau le vitalai ngā musu. Omi mai lau lava ma lau lai kuai to. Te le tātou le mai moa mai lungo le tātou le o na to Facebook. Ia o tātou YouTube channel. Ua se lingolingo lo fofonga lau whautautanga alualo mamau. Musu i ainga. Tapu si tangata. Ia leanga o lo sae tau mua lasi whainga malo. O lo tua afo. Ia ele tau whaafuluina. Eoi. Walenga o lo tua awa tu mati e tau le upenga ai whangota pea. O lo o ngalue lava foi. Ia asiau tua a. Ia momole tua yo o lo whaanga ia tau anu. Eoi. Ia se whaia o ngai le tau sulaina. Tūlanga i le tū mati e mai se au le whautautanga na loto. Ioi, o toi ina mātutua e silianga i ai ma tiu whaamantala o ai me wheta loloa i le atunu. E whesili fo i le tō whaama le utanga. Te le fo i soi fua o toi loa le mai moa mai ma i lantou le tupu ai. Sa whaafai lele i a ao si o tua a. O le mitanga o lo loto, wa maua fo i le nei lao. Ea, te tilo tu lava i tūlanga o lau sa ili ngā mālo ma lau tautua. Ioi, tūlanga tāmatama le soifua. A o le mea lofa le tua. Ea, ma eu foi lea, mahalo le tautua antunu. Mahalo le soli mure vai a au tautua o si o tua a, ea me se foi le ainga. Ia le angai le tau whailoa. Ainga o tupu. Le wae e i mahalo mai e i papa. Ia, le tamatau si lau launga. Wa le fio sa whapito, no manatu lea. O le a ua ele tu le to o ua te pai le antanta. Wa e vai lava fo i le lava loa ma le lau te lea mai se o Autalavou.
o le malosi lea ma le lumanai lea o whainga malo ai me se fo i o antunu. Thank you very, very much. I'm excited to host you guys again Thursday, as well as next week. You know, my boss is listening, so I can just tell them to give you guys more opportunity next week, so we can come and have a good promotions. You know, it's called promotions of love, because we need to share this love, to save our young people and lives. You know. To stop there, the 5 million, we can do a better job to enough it there. So if I tell you over the lenga, mo fo ilo to launga, wana ifatu matunga le launga, walo tupu ai. Faanga na ina o ele tofi. Talai ta tofi lo ina so tofi, manuia fai vole ne fia mai so to over. So ifo mai manuia. Ifo. Ya, Samoa ole na ua mo wanto le au va o le santo moanasi io e fai ngā malo o le vitalinga ia musu i ainga si tangata ia e me se fo ila ia o si ala to au va ia le to fine amatala oa from the North Shore Samoan to Totasi o le to fine ia la vasa from Mangele la vasa to le 4 sorry Mangele Catholic Youth. Ia o le sunga ia Bronson Seiuli Pacifica Youth United. Ia male tuafine ia Lumina Emani Mangere Catholic Youth Samoa Tasi. O le panel le nai le nevanga le fiafi. Amu ia ngei kalavou. O pumonia amu ia nei talavou. Ia o lo latou alanga le nei tala le lei. E o mai e whai o tautu pui. Ia awa tūlanga uma o le pui ngā o le saonga le mu. Manatu, so o le fau le fau. O le ua pale mai le sa, ia o le avionga ia Tuala le malu Ben Silva, ia mai le tantou vaenga a le Marist, Old Pupils Associations, ia po tamatua ia le malisi, ia o le tangi lava le tasi, o le anau lava fo i le tasi, a wale puipuinga ma le saonga le mua le fafilo iantu i le fionga i le sawali i le fionga Tuala po le fionga le malu mo le tolo fanga fo i le fionga mo le ngatele sera ma lia tuitama me se fo i le tautonga ia le to fai po fitu le fale mali toa tu la sunui ia awa fo i le lango sua i fa moe o Autalavou alo tama fa na o le kalesia ai mo le nei taimi antaro fanto i lo fionga Tuala po lo fionga le malu ia i lungo le tanto por kalame o le vai aso nei ma le weekend nei le fa mo tama tuai o le tanto malisi pio mai amantela mai au ia lava le anganga e fe fatalo fatu i lo fitalainga Asiata me se fo i le no fatapoa e mai le malo se o tatu atu malo so fo mo ma langi ma ai singa pisi o ngia fiati o fitalainga Asiata ia wa e sirisi le mai fa vitaia o le wa e moni mo wina io la ngai fa mai isi ka kamaia io fa mai se ngar ka fa o le me Asiata na fa ai fa vekaia o fa o mo moni mau le o le ka fa pe o le malu foi le prestine ngai ka fa ia ai fio mai mentala mai au ia wa vai aso foi le to e fa ai ia ai fi le lonto male nganga o le te pa vai atu e fa fo wina lo tau le ai pe o le aeto a fio mai io e mai le nei aso lo fionga tai Asiata tai lo yo o ka ki se ma sala ya le va nele no le manuia fa tai yo ya o fi le loto fo ne fi wa fa penana mo se va no ale so sine le mo pasa mo New Zealand ia pole ainga malisi ia i luna lau po kalami ia malo fa tai o le sua fala vale tasi ia le tanto te a fuai o no tanto fai me fia mo tanto io fai me oli mo tana le tusi o le malo sidi lea e le o le exercise o le le di o tanto malo sidi o le ia fa mai lo le tulang o le fa moe o te lo fo o lo yaini si e tau pati mai lava le nei vai aso ia o le ase tala mai ta penanga le tanto tama tuai o le malisi o wale fa moe le tui i le aso tona nei tai mo le noa Asiata ia wa mai tawina le to tele fo i o fai mo me o fa pena na afia i le fa mai le poviti i te tonu lava o Aukilani nei ala le te tau ia o lava ni e tatu fa tamana ai
le ala ua ta pena ele asosi po mo pasa mo po le ainga malis e po kala me fa ingoina o le marriage vaccination drive-through wa lava le lango I po kala me le malo lo fa nga solo nei la unga lava le nei fa mo ya o sanga le mu lava o le malo se o tato tu ya me se o tato ainga alom fa na ya le ala ua I ele fuafuaga o le aso toʻanaʻi nei le aso 20 Magui Town Center I le iva le taeao te ia o I le ono o le afiafi I le piko la lea lakalaka I le faleaʻau vai atu le faafoga Samoa I luma foi le countdown faafaigofie o le a tele entertainment la faapena ona ia I le aso taltonu Asiata ua o te vaai aku ai a Olua ma Lorenzo koe kiki uma ia menge o papapo o lua iai o le foi nga mo le mau sai lua inga fo le Mekavax na lua siasi mai motu ia iva motu na faapena na lua sia I le aso ya e sa o le lau sau noanga I o ina ilu matalo le o rotuma I o wala malo ta fe le fale o rotuma Cook Island Maniwe e tante loa fo ia te vai o ia fa sei mai ia ele pu ela de kemma menga io fusi mai ia o fa so antu o le fa sale do mit io ai ono le tali no lo fa fisiti io ese foi le maka ngofi ese foi le mana io tau mafa ia fo ia tu no lo fionga ya tai malo ale nga lu malo le onsa ya Asiata fa wa tu pe no o lo fa pe na wa nga lu le tato sosi ma le tato local provider o South Sea Healthcare I le whaatanu ina le whaamoe le tātou asosi a le MBOPA, le drive-through, I le aso tōna I nei, o tele no sa mo me o spot prices. Ola sa urisi no fa mau e wa fai alpo kalame nge alu wa ngalo isi spot prices. Yo ai nga I feel wala la ta watu pe o ta vale uma feel watu food parcels. O lo ye fo imo me o prices po warrior gears o pannings e fai se I le aso. Ia lo nga lulu e fo I le asosi manai local business e wale lo fa penano tu me la tu tau au e wa fo I le lango I le fa mo le e fo le tapo kalame la tiki polta pese challenge la lo fo ina fo le committee le e fai ala le lo you lunga le page e fa ngata la so suiva o le TikTok e selemana ia Asiata au ka va ai lola ya o emle uso posia uso le para lavia Lorenzo ai fai singa TikTok le lo lunga o le fainga la le o le talonga o le post lo e fai lo video tag ai le MBOPA page ya tot su lima se ton le umi el video TikTok le e se ila live ile todo le uli la stona o le fainga la like le page share tag your friends e lua wo tag ia na e alu sa o lo I tonu se e te malo le whailonga tupe. Lua se lau lima sutala, New Zealand. Ia ta ngofo mo na lua se lau. More details, ia lunga tato MBOPA page na lunga Facebook e mo ale telo details I tulanga na. Ia o le nganga lava lo tamwhai atuai ia le tato asosi, o le tamwhai le tuli pasene ia lo nau mai le tato malo. Yo le auto to lo nei le pe o pokalame sa mai atu nei ia o le vale o lima to le youth le tam fai atu le tato sos to tele lava foi asosi o tu lunga la to mala to au tu mai e lango fa mo le ona o le naunga ia tu ia nai o tato tangata tu mo mua o fa uma la to tu longa lua ia o se pokalame na lo fa penano fo fua po se update na I mai le tato asosi po tato ale malisi ia wale fa mo le aso tona nei Asiata fa tai ma lo fa tai lo fionga le maru po lo fionga Tuala io e ka fiorla o le io o kai ia e ka kire ma sangi ngai mo TikTok io wa ta wala tu ai fo ita ingal nei ta mo lo reso io ia te lo Antonio o le io o le fa ia fo singa toxic
ia e tau wa fo ile fa moi ia wa lu te vai ko kele au fai TikTok yo mai lunga tatou prokalami a o foi le sunga le a tiken sani le tasi le fa ma ko fai TikTok ia mana wori o Asiata ti na va ai man to tele o yo le ia sau no fa eu a wala nga to fai pe ni so tatou wa noa a fa nga solo il tanto ba so nei ia o sau fa malo si fa eu ona fa mai ai lo ta fa tra no nga la fionga tuala ia fa tai Asiata ia samo a fio mai fa tau no ina lo tui le la so na ila so rusfulu November i mangile tau central level tai au i se o no le fiafi o ye foi le au no nga ta ua pe a fai ele e so sa en fai na piti mai o to moli o masalo se te ni luma mo fai lo atu tato no mela te vilina ile nga no fa ta se le tato so si male south sea ile tu langa ya me ta u spot prices ma le tele o tulanga entertainment tato fifia fatasi tato mo mawina fo ia ile astona nei ia male avano tele atu e mole atu ele nga fa tai fa ile fa ta va fai mafonga le fionga prestini ya le malu sem city mole atu ele nga fa tai tele ila u fitalainga Asiata malpo kalame wa mafai ona mole atu ele fe autaua ile nei tu la fiafi a mese fo le pulenga o le Blue TV fa tai manuia le fiafi ia o le nganga foi le tase mo le tul fa malo mo le nganga fa tai foi le afe o le onanga ina ia tanto lima fa tasi e fa ma venga ia wa be ia ona mai le fa i lo al tanto fainga malo ia le ausia la vatulanga nei ia ile numero ma pasene o lo tau mo fa ia o le fainga ta foi ona te tala mai tu langa ia inga mano tanga ia wa le ma faina tanto o ia si tanto ai nga walanga o lo fionga ia ma so foi vai e tele o ta ainga tausi e tele o tatou wa matua tausi ma tau ainga ia ai a tatou le tutu fantasi na faile nei tui ia ele ma fai ono tatou ma ua nei a maenga whapea ma le talo no tanga uio lea ia ma wale tō whala o fionga ma wale o malosi e whafua lewa au wā ia tiute ma faiva ma tau tuaina ele ngā tau so tatou watunu ia au e ka le sia fo ima ainga tatou e whitapa i fo i se taimo le nei vai aso au whanga solo i tatou whatara noa ngai mo le nei e fiafi lofa te le antu i lo fionga ma le ainga whasoi fo ia alo whaafitai ia Samoa o le tautai ia ele nai nei vanga o le fiafi se i la ia o le matila foa ai tatou folau i langi maa o le ofeloa le ase ngana wa le tauta mali o le ase ngana wa pa o papa o le afo ise ngana wa sopoutu ma taulau ulu i lau whaafonga Samoa o le atunu tofi ia la foi fonga vatele Eoi, nā tia i whatua la vai. Matua upu o ilo tātou vai le nei fiafi ma le proklame le tauta ia. Mai lava i le amateina se ia e manuia i le nei taimi. O le whaafitai e momoli antu i anti oe, i o mota moro ulawa e mai se le filifilino o le unanga le Blue TV. E a poli tātou moana TV ma le tauta ia e ma Asiata. Ia e te warunga hai fo inisi o proklame o le unanga i le nei aso. Aso a tai au, tātou tu e whitampa i manatua, o le proklama le aso tai au ma le fionga le tai fono le vanga whaupawhai le whaatuatua i le tua sama o tasi. Sunga le laule le mali toa i fo i o le Minisiter whaatuanga mwhainga whaiva. Se i mawaisi na au tala au o toma tala au ili ili. A wale tūlanga o lo whianga ia i matapenanga o palo tai fitu. Ia i tū malo. Le ala hoi nāno le whaafsiringi ia i le fionga le Minisiter. A wā o lau tei lo le lupe le lafo o le manga. A wāle wha moe moe o le proklami le asua tai. A ona imisi anti oe, tātou wheloa ia e mo le nei teimi. Lofa te le antu mo oe, ia tātou wheloa i le asua tai au. Soifua me Emanuel. Autalavou voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tūlanga tutusili o le tāua. Ole lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaangale e whaatau o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa suma fua tau e lisia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le tala fo voucher. Ila wana whaakau ma me te mga oi ile voucher. Sai mo le tala fo voucher ua maua le apususi o sewa fine. So se paro loa whaingo fie a me se le te whelua i mana o telefoni
tai miuma. Ai lo la fo merkes ona ino do tama ore ainga. Fa te tu lava le tal pa cha mo le foi o nang fo fa tai. Ma lo la le tsam pai. Fa tai talo pa cha. Teki talo pa cha. Tautua mara au nanga mo tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele unisio matu au nanga i sesi. Ai le ngata foile, ma tau te seke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak urusan? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang boleh mau lah ucapan. Mulu nupo sila pia, mua, tapi lah ucapan lepas out. Mua, tapi lah telefon ni time me utu ina lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fo? E matua I whasa aina, lo tau maftapa ai no fuanga whapeni. Mata Samoa, ore mata mo Samoa. Mato te fia e au na pia mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless.